Še enkrat dober večer in še enkrat čestitke ekipi za ta mestoma res boleč, ampak tako subtilno narejen in zato tudi film poln upanja. Kakor rečeno, je z nami tudi del ekipe filma, najprej pa pogovor s tremi glavnimi krivci za marsikaj dobrega v tem filmu, tako da bi najprej kar povabila k mikrofonu glavna igralca, Igorja in Rozo, Luneta Savino in Boris Cavazza. Dobrodošla. In pa še režiserko in scenaristko filma Katjo Colja. Dobrodošla. Pa še z nami bo tudi prevajalka Ksenija Per, da nam bo prevajala italijanski jezik. Tako. Dobrodošli vsi, čestitke še takole iz oči v oči. Mogoče najprej vprašanje za Katjo. Me zanima, kako si prišla do tega, da bi prav za svoj celovečerni prvenec delala eno tako bolečo temo, hkrati pa me zanima, kako to, da si jo želela in tudi postavila v okolje, obmejno okolje med Slovenijo in Italijo, med Jugoslavijo in Italijo. Meni je ta ideja prišla po smrti očeta, ko je mama nekaj let živela sama in potem se je kar naenkrat tako zaljubila v enega drugega in se je pomladila. In ta je bil moj prvi, to me pripeljalo do tega filma. Pol pa sem pozabila na drugi del vprašanja. Kako to, da si ga postavila? Sem ga postavila, ja, zato ker jaz sem Slovenka iz Trsta. Meja so moje korenine. Jaz sem zrasla na tisti meji, dobro poznam mejo in sem si želela prikazati ta Trst na pol italijanski, na pol slovenski. En Trst, v katerem se govori več jezikov. In moja želja je bila vedno nota. Film je zelo natančno zrežiran, zelo natančno so recimo zbrane barve v kadrih, kako so postavljeni kadri in tako pa vendarle zelo temelji na glavnih igralcih, na dveh glavnih igralcih. Pa me zanima, kako si našla in se odločila prav za Luneto in Borisa. Sta bila perfektna za vlogo. Popolnoma različna. Ona je majhna, kot vidite, on je močen, sta tudi značajsko popolnoma, sta tudi značajsko različna v življenju in v filmu tudi. In ne vem, sta se mi zdela super par. Funkcionirata, no. Pa mogoče zdaj vprašanje za Luneto in Borisa, kako sta pa vidva, zakaj sta sprejela prav vlogo v tem filmu? Kaj vaju je pritegnilo? Ja, zakaj? Prebral sem scenarij, njo sem spoznal tako, mislim, nisva se poznala, ne, ampak ogledal sem si en film, kako si že, tam si bila tudi zraven, ne, kot gledal sem ta film, ki se dogaja tam na psihiatriji, ne, ona je bila pa tudi scenaristka, ne, ja. No, potem sem si pa ogledal nekatere na internetu, kaj je delala, s kom je delala in mi je bilo zanimivo, ne. In zato sem tudi, pol, ko sem prebral scenarij, sem rekel, to je v redu. To se splača delati. Ampak moram reči, da se res splača delati. Ker pikolovka, ne, mislim, je zelo natančna, minimalistična, ne, in težila je na 100 na uro, pa tako da to je pa zdaj rezultat.
Kaj pa Lunetta, kako pa ona sprejela? Sì. Il film, cioè io sono stata chiamata, credo, molto presto, quando ancora la sceneggiatura aveva una forma non definitiva. Jaz sem bila poklicana zelo kmalu, ko scenografija ni bila še končana, scenarij ni bil še končan, ni bil še izdelan, zelo kmalu je bilo to. Ma mi è subito appassionato il doppio salto mortale. Zelo mi je bil takoj všeč ta dvojna salta, molto rischioso, zelo riskantna. Di mettere insieme il tema dolorosissimo della perdita di un figlio, Da se združi pač ta tematika di una figlia, zelo, zelo boleča, kot je izguba enega otroka, vicino al forte tema di una rinascita attraverso proprio la riscoperta di sé, del proprio corpo e quindi del proprio senso più profondo di essere donna e di ritrovarsi con il suo uomo dopo un dolore che l'ha totalmente, come dire, congelata. E quindi, sì, scusa. skupaj, se pravi boleča tema pač izgube svojega otroka, združena s temo, z vsebino tega ponovnega združenja s svojim možem, s svojim moškim in s svojimi občutki in z ponovnim rojstvom nekako ponovnim rojstvom po smrti tega svojega otroka. Ne? Ponovno rojstvo zaradi tega, ker si že mislil, da si izgubil vse in se potem nekako spraviš k sebi. In to je zelo boleča tema, ki sta bila združena v tem filmu. No, non credo che si veda spesso nel cinema. Zelo redko to vidiš v kinu, na filmu. Questo, mettere insieme due argomenti, se vogliamo, anche un po' tabù, ma molto veri, molto umani, molto, secondo me, che appartengono a tutti noi. Zelo težko je videti na filmu take dve močni vsebini združeni v enem filmu, ne, ki se lahko dotaknejo, zelo humani, ki se lahko dotaknejo vsakega od nas. Ne. Kako ste pa potem delali? Ste se veliko prej pogovarjali ali ste potem v kadrih? Je režija zelo določala, kako vidva igrata, se pravi, mislim, režija kamere, ali so bili igralci tisti, katerim je sledila režija kamere, pa luči in tako naprej? Igralci. Predvsem se moramo zahvaliti Michele. Dove sei? Michele? Ah, sei qua, scusami. On je bil, mislim, genijalen direktor fotografije in med njima je bilo včasih neke razprave, kako naj se kader postavi, kako naj se to realizira. Ne? On je trdil svoje, ona je trdila svoje, ne? In prišlo je res do neprijetnih, včasih neprijetnih situacij, ne? Vse se je steklo lepo dobro. Ne? Mislim, ti devo ringraziare. Ja, mislim, ampak vse je bilo na njej. Ne? Končna beseda je bila njena. Ne? Ker kadar si je zadala, da kadar mora biti tak konc, bo tako in tako. È vero, Michele? Praticamente ha detto che c'erano alcune volte un po' di discussioni, un po' spiacevoli tra voi due, cioè, insomma, c'era qualcuno che voleva comandare, qualcuno che non voleva fare questo, però alla fine...
È lei. Okay. Adesso siamo molto amici. Nasce che è poeta. No, ho detto che alla fine poi ho deciso io, che ci discutevamo, ma poi ho deciso io. Sam sam prevedla to, kar je Boris rekel. Ne, smo se pripravljali že ogromno časa prej. Jaz sem se, z igralci smo se videli, smo se videvali že 2 meseca pred snemanjem filma, ampak ne samo z njimi, z Mikelejem že itak, ampak tudi s kostumi, scenografijo, smo vse zgradili na barvah, na teh barvnih njansah in tudi tam sem njim. Smo bili zelo pikolovski v tem, recimo, razvoju filma in v teh spremembah, tudi z barvami in s fotografijo. Che traduco a lui? No, c'è qualche altro italiano. Diceva che eravate molto precisi nello scegliere le sfumature, le inquadrature, i colori, insomma, che era stata fatta una cosa, diciamo, molto puntigliosa, cioè molto precisa. Sia col costume, con la scenografia, poi con la sequenza. Sì, io posso solo dire che appunto abbiamo molto parlato, ragionato con Katia molto prima di arrivare a Trieste e quindi ho letto anche libri che mi hanno aiutato, come per esempio un libro molto bello di John Didion, L'anno del pensiero magico. Povedala je, da je zelo veliko razpravljala, govorila, diskutirala o vsem z Katjo in je tudi prebrala veliko knjig na temo filma in predvsem knjigo, ki je John Didion, od John Didiona, L'anno del pensiero magico, leto che racconta la sua esperienza dell'autrice della perdita. Govori o svoji izkušnji izgube del bimbo, no? Sì, del marito e della figlia. E questo mi ha molto aiutato ad affrontare un personaggio non semplice in un film poco parlato. To mi je zelo pomagalo, da sem lahko se sprejela in dobro odigrala to vlogo, ki ni lahka, je zelo težka. E poi è bello quello che accade lì, in quel momento, sul set, nell'incontro fra gli attori, quindi un attore molto bravo come Boris Cavazza, e avere insomma, dei partner che vengono anche dal teatro, che vengono da una lunga gavetta, diciamo. Zelo lepo je potem delati s takimi ljudmi, ki so igralci, kot je Boris, ki prihajajo tudi iz področja gledališča. E che forse hanno ancora voglia di imparare, ancora voglia di mettersi in gioco. Questo secondo me è molto importante nel nostro lavoro. Voglio da se naučijo, da se še vedno podajo v igro, da se še vedno naučijo nekaj novega. Še eno vprašanje za Loneto, če je kakšen od prizorov bil še posebej naporen zanjo, težek in se ga je mogoče bala vnaprej, preden so ga snemali? Qualche momento, diciamo, qualche inquadratura, momento del film era molto difficile per lei, che aveva forse paura di affrontarlo? Come? Sì, ce ne sono stati più di uno. È perché è un personaggio, è un film dove o tu ti dai fino in fondo oppure no. Zelo me je bilo strah nekaterih prizorov, nekaterih delov, ker je to pač snemanje filma, tak film, da ali se boš prepustil totalno, ne, ali pa nič, ne. Sì, ma anche scene molto intime, proprio di rapporto col suo corpo, insomma, per una donna non più così giovane non è facile, però mi sono molto affidata a Katia e mi sono molto fidata di lei e anche di Michele, della loro delicatezza nel raccontare tutto questo.
seveda so bili ti trenutki zelo težki, ker pač za žensko, ki je že recimo starejša oziroma ima nekaj let, ne, je težko pač se soočiti s svojim telesom včasih, ne, in to je bil pač ena od tem tudi v tem filmu, ne, ampak z delikatnim ravnanjem vseh prisotnih igralcev in tudi Michela, ne, sem to le zmogla, ne, tudi ta težke trenutke. Ultima cosa. Per noi attori è una grandissima occasione, opportunità, potersi, come dire, mostrare fino in fondo, perché tanto c'è il personaggio che ti permette di fare questo, no? E questo è il lavoro dell'attore per me, no? Che è un lavoro di grande, come dire, slancio, generosità, emotività, ma sempre controllata, ma è una grande opportunità di farsi vedere, di mostrare quello che hai dentro, no? Za vsakega igralca je velika priložnost, da se pokaže čist do konca takšen, kakršen je, preko take vloge, kakor jo je zaigrala. Je tudi velika priložnost, velika ki je pač polna emotivnosti in čustvenosti, mislim, ima nek velik čustven naboj. Tako. Bi mogoče kdo od vas iz publike kaj vprašal, kakšno misel povedal o filmu? Lepo prosim, vabljeni. Ja, tako je. Imam tukaj. Ne, če mogoče še koga kaj zanima, da vprašamo, vendarle. Aha, prosim. Super lep in emocionalen film. Mene zanima, kako ste vkomponirali te tihe, neme prizore v scenarij, pa koliko ste dali svobode igralcu pri temu. Kako komponirala? Nekateri so sami od sebe prišli, nekateri sem že prej imela, so mi bili jasni in nekatere scene sta Boris in Luneta mi prav podarila. Naprimer zadnja scena, ko se ona dva objemata tista v sobi, jaz sem trenutke Borisu ukradla, ko je sedel na posli, mislim, on je tam sedel, ne vem, če bo tu, da je razmišljal, ne vem, kar naenkrat je bila na setu tišina in smo takoj začeli snemati in se je parkrat ta stvar zgodila in sem te emocije ujela. Mislim, ni ene, tako sem, nastajale so stvari tako, zelo spontano in tudi zelo čustveno in emotivno so bile včasih zelo močne. Z Luneto tudi sem doživela en par takih scen v sobi, ko je ona sama v sobi in tisti zaključni njihov objem je bil tudi jaz si ga nisem tako razmislila, ona dva sta mi ponudila tisti objem, Michele je dal kamero, edini krat, ki je dal kamero na ramena, ker drugače je bila kamera vedno fiksna in je ujel te trenutke, ki sta ona dva mi podarila, evo. Nastanejo tako stvari. Meni se zdi prav čudovito to, da sta hkrati Igor in Roza, pač Igor in Roza, dva specifična človeka, hkrati pa zelo tipološka, zelo moška energija in ženska. Ampak hkrati ne ostanemo na nekem oddaljenem nivoju, sta človeka iz mesa in krvi, se mi zdi super. Hvala. Še kakšno vprašanje morda? Potem pa lahko povabimo še ostalo ekipo in ker največ govorimo o igralcem, morda najprej še dva soigralca, ki sta tudi soustvarila take zelo fajn odigrane prizore in sicer Anita Kravos in pa Branko Đurić Đuro. Pa še ostala ekipa, garderoberka Pija Gorišek.
Ostrilka kamere Sabina Smodej. Kostumografinja Tanja Birkmajer. Pa kreatorka maske Anja Godina. In ki ga že poznamo, direktor fotografije Michele Paradisi. Welcome. Ja. Slovenski producent Igor Pediček. In pa še italijanski producent Daniele De Gennaro. Pa še en bučen aplavz za vso ekipo skupaj. Najlepša hvala za lep film. Hvala vsem.